пештавре ки аз таҷрибаи андӯхтаи кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон бармеояд, кишваре ки таваҷҷӯҳи асосиро ба самти илму маориф равона кардааст, дар натиҷа аз мушкилиҳои мавҷудаи илму ҷомеа аз қабили бунёди корхонаҳои саноатӣ, муҳайё намудани ҷойҳои корӣ ба шаҳрвандон, баланд бардоштани сатҳи иқтисодии кишвар ва ғайра то андозае раҳо ёфтанд. инро метавон далели раднопазири маҳаки асосии ин кишварҳо номид, зеро илму маърифат ин маҷмӯи донишҳоест ки ба самт ё соҳае равона карда мешавад ва албатта ки натиҷаи он самараи хубе ба кор меоварад. дар ин замина ҳукумати мамлакати мо низ бетараф набуда ҳанӯз вобаста ба ин масъала иқдомҳои саривақтии таъхирнопазир андешидааст. иқдоми нахустине ки бозгӯи ин мебошад, эълон гардидани ҳадафи чорум стратегии мамлакат саноатикунонии бо сурати кишвар, яъне гузаштани иқтисодиёти кишвар аз шакли аграрӣ саноатӣ ба саноати аграрӣ мебошад, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёми солонаи худ эълон намуда буданд. иқдоми дигаре ки пурра бозгӯ ба илмҳои бунёдӣ ва вусъат бахшидани тафаккури техникии ҷомеа равона карда шудааст, ки эълон гардидани 20-солии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 мебошад, ки дар паёми солонаи худ пешвои миллат ба аҳли илму маориф чунин гуфта буданд: ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шавад. аз ин лиҳоз дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент бо ташаббуси кафедраи математика ва табиатшиносӣ факултети риёзӣ педагогӣ бахшида ба 20-солии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 викторини илми зеҳни ҷоми декан 2024 гузаронида шуд. бо ин мақсад донишҷӯёни факултети мо аз 7 ихтисос 7 даста викторинеро баргузор намудем. мақсад аз гузарондани чорабини мазкур ки дар 6 давра аз рӯи системаи даврӣ, яъне ҳама ба якдигар аз рӯи ҷадвали тасдиқшуда мо мехӯранд, аз он иборат донишҷӯёнро дар рӯҳии илмдӯстӣ, китобдӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, дӯстии онҳо ва дарёфти донандагони илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ва иштироки онҳо дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат мебошад. викторини ҷоми декан 2024 бори аввал дар чунин шакл гузаронида шуда қарор карда шуд ки анъанавӣ, яъне ҳар сол дар ҳамин вақт гузаронида шавад. чорабинии мазкур бо диди нав ба шакли инноватсионӣ бо истифода аз воситаҳои техникӣ гузаронида шуда, шартҳои он мувофиқи талаботи муосири илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ буд. дар ин викторина дастаҳо донишу маҳорати худро нишон доданд. аз ҷумла қаландарзода гурӯҳи 210, дастаи Windows, Арслонова Мижгона гурӯҳи 410, дастаи Алхимик, Саидқадамова Васфия дастаи Дарвин, Бекмуродов Генҷа гурӯҳи 310, дастаи Матрица, Икромова Шукрона дастаи Матрица, Самадова Шукрона гурӯҳи 101, дастаи Арасту, Аминзода Фирдавс гурӯҳи 217, дастаи Биосфера иштироки фаъолона доштанд. кӯшиш намуданд ки дастаи худро ба ғолибият роҳандозӣ намоянд. ифтихорнома ба дастаи Глобус мураббияш Лоиқ Шералӣ барои ишғоли ҷойи сеюм. ҷойи дуюм дастаи Матрица ихтисоси математика, дастаи Матрица мураббӣ Шодиева Зайнура,
дастаи Windows ҷои якум мураббӣ Раҷаб ҷоми декан озмунро директори коллеҷи омӯзгорӣ профессор ҷовид холов ҳусни анҷом бахшида ба ташкилкунандагон баҳои баланд дод. Чихеликма дар ҷанбаст декон ғолибон муайян гардиданд, мукофотошона мусупоридем. Ман пеш аз ҳама ба ташкилкунандаи ҳамин чорабинӣ устод ҷабборов миннатдории худро аз ҷониби маъмурияти муассиса воқеан заҳмати устод хеле зиёд аст дар ин масъала. ҳаматон медонед, мебинед, пӯшида ҳам нест. ман аз дигар устодон, аз дигар ихтисосот хоҳиш мекунам ки ибрат гирам. ҳамина дар ҳама ихтисосот кардан мумкин. ҳамаи иштирокчиёне ки бевосита саҳм гузоштанд дар аввал аз оғози моҳи феврал то имрӯз, ба ҳамашон ман изҳори сипос мегӯям ба корҳои ояндаашон, омӯзиши илмҳои дақиқ ки бевосита барномаи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҳолат тасвиқ гаштааст ки зикрашава ҳозир декани шехин ба шумо гуфта гузаштанд. муваффақият мехоҳам. ҳамин тавр бояд қайд кард ки минбаъд чунин озмунҳо дар коллеҷ ташкил карда шуда бо чунин васила таҷрибаи бои устодон ба шогирдон расонида мешавад. шоҳнома оинаест аз фарҳангу таърихи забони адабии ниёгонамон ки хираду маърифат, ҷавонмардиву росткорӣ ва дигар ҷабҳаҳои мусбати инсониро инъикос менамояд. шоҳнома дарёи саршор аз донишу огоҳии миллӣ. дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен баҳри бузургдошти устоди достонсаро Абулқосими Фирдавсӣ озмуни шоҳномахонӣ баргузор гардид. имрӯз ҷамъбасти ин озмунро манзури шумо мегардонем. намирам аз он пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандаам. шоҳнома воқеан асари безаволе аст. эпоси мардумии дар миёни асарҳои ҳамосавии дунё мақоми хеле баландро дорад ва аз лиҳози ҳаҷм тақрибан дар сафи аввали ҳамосаҳои мардумии дунё ҷой дорад ва бо теъдоди қабулшудаи 60,000 байт аст ва дар сарчашмаҳо аз 40,000 байт то 80,000 байт доир ба шоҳнома махазҳо гувоҳӣ медиҳанд ва ҳамаи ин дар як вард гуфта шуда ва таърихи шоҳигарӣ, таърихи тамаддун, таърихи ҷавонмардӣ, таърихи хиратмандӣ, таърихи тамаддунофарӣ, таърихи паҳлавонӣ, таърихи гузаштаи мардуми аҷамро зинда мекунад Фирдавсӣ ки мо бевосита шоҳиди он ҳастем. тавре медонед номи пурраи Абулқосим Фирдавсӣ Абулқосим Ҳасан ибни Исҳоқи Тӯси аст, мутахаллис ба Фирдавсӣ. маънои Фирдавс яке аз боғҳои ҷаннат аст, пас Фирдавсӣ биҳиштӣ аст. хуб, Фирдавсӣ ба қавли соли 1934 ва ба қавли дигар соли 1940 дар яке аз деҳаҳои божи Тӯси ноҳияи Табарон ба дунё омадааст ва як чиза аз хотир набуред, устод Рӯдикӣ соли 1941 вафот кард. ҳамхела 1941. яъне Фирдавсӣ ё 1 сол пеш ё 5-6 сол пеш аз вафоти устод Рӯдикӣ ба дунё омадааст. як чизи
шояд номаълум бошад, ки муҳим аст, қайб ҳам асри устоди рӯдаки аст Фирдавсӣ ва Фирдавсӣ нажодаш аз деҳқонзодагон буд. деҳқон имрӯз маънои нав касб кардааст ва маънояш ҳамон кишоварзу хобпошу тухмпош аст, аммо дар давраҳои Фирдавсӣ ҳамин раисои маҳаллая сардори заминдороя деҳқон буд ва маънои имрӯзааш не, яъне як нажоди баланд буд ки онҳо посдорони суннатҳои аҷдодони худ буданд. пас Фирдавсӣ аз ҳамон деҳқонзодагон буд. سخن با آموزگاری زبان و ادبیات تاجیک محترم رحمان و دلافزون. چو وقتی عرب بر عجم چیره گشت، همه روز ایرانیان تیره گشت. همان زیشت شد خوب و خوب شد زیشت، شده راه دوزخ پدید از بهشت. جهان را دیگرگون شد رسم و راه، تو گویی نتابد دیگر مهر و ماه. زی می نشأه و نغمه از چنگ رفت، زی گل عطر و معنی زی فرهنگ رفت. ادب خوار گشت و هنر شد وبال، ببستند اندیشه را پر و بال. صحنه از روزگار ابوالقاسم فردوسی. استاد فردوسی سلام چطور هستی یعنی در پی شاهنامه نویسی دقت نشده اهل بیت همه اینجا منم ما اینجا یک صحبت آراستیم ما گفتیم در حضوری استاد فردوسی یک مشاعره برپا کنیم. مرحمت تشکر شاید مشاعره ما در حضور شما گرمتر و خوبتر شود. آفرین استاد مرحمت شما بفرمایید سر کنید شما بعد ما دوام کنیم. شما راضی هستید استاد؟ باشد چون آرزی تو ما نباشد روشن. مانند رخت گل نبود در گلشن. احسن. میژگانت همه گذر کند از جوشن. بفرمایید. میژگانت همه گذر کند از جوشن، مانندی سینان گیو در جنگ پشن. احسن. من گفتم با این خیل شاعر زبردست در حقیقت بداهتا گفتم میتوانم. قرائت داستان در اجرای آموزگاری فن زبان انگلیسی براتیان شهناز. پارچه از داستانی رزمی اسفندیار با رستم، ستایش کردن رستم پهلوانی خود را. چنین گفت رستم به اسفندیار که کردار ماند زیما یادگار. کنون داد به باش و بشنو سخن از این نامبردار پیری کهن. اگر من نرفتی به مازندران و گردن برآورده گرزی گران، کی کندی دل و مغز دیوی سپید کی را بود و بازوی خویش این امید. قرائت داستان‌ها از شاهنامه در اجرای دانشجویان. پارچه از داستان رستم و سهراب. زاری کردن رستم بر سهراب. بفرمود رستم که تا پیشکار، یک جامه آرد برش پرنگار. جوان را بر آن جامه زرنگار، بخواباند و آمد بری شهریار. گوی پیلتن سرسوی راه کرد، کس آمد پیش زود آگاه کرد. که سهراب شد زین جهانی فراخ، همه از تو تابوت خواهد نکاخ. چو یک بهره زان تیره شب درگذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. سخن گفته آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردند باز. یکی بنده شمع معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس پرده اندر یکی ماه رو، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمر، و بالا و کردار سروی بلند. صحنه داستان رستم و سهراب.
از سخنهایت برمیآید که دوستان هستی. نه، من افسرم، دشمنم. پس بیا میجنگیم. میجم. بیا، هموطن میجنگیم. بیا. رستم پدر باشد و من پسر بگیتی نماند یکی تاجور. ای پیرمرد تو مرا کشتی، اگر ماهی هم شوی و قعر آب هم روی پدرم تو را مییابد و کینی مرا از تو میستاند. تو چی میگویی جوان؟ پدری تو کیست؟ پدری من رستمی داستان است. تو چی میگویی جوان؟ از او یگان نشانه داری؟ بله، در بازویم است. چی؟ نه، این بازبندی داده من به تحمیل است. تو سهراب من هستی. آه خدایا، این چی کاری کرده ای من بود؟ کی را آمدم پیش کامت مرا، که کشتم فرزند به پیران سرا. بریدم دو دستم سزاوار است، جز این خاک تیره مبادم نشست. آه خدایا، جنگ را از روی عالم گم بگردم. آه خدایا، این چی کاری کرده ای من بود؟ خدایا، هیچ پدر و مادر در روی عالم برای فرزند خود اشک نریزد. نوشدارو را دیر آوردی. چی؟ تخمینه؟ بله، تخمینه. تو نام مرا یاد داری هنوز؟ زنده ای؟ نه، مرده ای از این هم بدتر. خفته است، با خواب ابدی خفته است. سهرابم، سهرابی پهلوانم، سهرابم. برآورد بانگ و ریب خورش، زمان تا زمان زیر همه رفت خوش. همه گفت ای جانی مادر کنون، کجایی سرشته به خاک و به خون. دو چشمم بره بود، گفتم مگر زی سهراب و رستم بیابم خبر. پدر را همه جهستی و یافتی، کنون با آمدن تز بشتافتی. چی دانستم ای پور کایت خبر، که رستم به خنجر درید جگر. دریغش نیامد از آن روی تو، از آن برز و بالا و بازوی تو. از آن گردگاهش نیامد دریغ، که ببرید رستم و برندت. پدر جسته ای گردی لشکر پناه، و جای پدر گرد آمد برا. چرا آن نشانه که مادرت داد، ندادی بره بر نکردیش یاد. نشانه داده بود از پدر مادرت، زی بهری چین آمد همه باورت. کنون مادرت ماند به تو اسیر، پر از رنج و تیمار و درد و زهیر. کنون من کی را گیرم اندر کنار، که خواهد بودن مرا غمگسار. تهبینم تهمیمم از درد و غم دو نیمم، در حسرتی سهرابیت درجی غمان شد سینم. سهراب من، مهراب من، خورشید من، مهتاب من، در این جهانی به کسی یکتای من، نایاب من. در دشتی که سرگشته شد، در خاک و خون باغشته شد. از مهر رستم زاده شد، و از قهر رستم کشته شد. افتاد از بالای زین، شد نختر از چرخی برین. شیر سفیدم بر تنش، دریای خون شد بر
زمین گفتم که می‌یابد اثر از رستمی عالی نظر با نشانی از پدر شد به نشان از بحر و بر گلچین دورانم گذشت گلریزی بستانم گذشت تیغی که رستم زد به دل از جمشید جانم گذشت اکنون چی دارد بودی من اکنون چی دارد بودی من فردای بی مقصودی من دستی که گیرد روزی من از پایه تابوت من. خار عمومی اجرا میکنند دانشجویان گروه 104. گره آمد از شهری تهران زمین که سهراب شد کشته بر دشتی کین خبر ز بشاهی سمنگان رسید همه جامه بر خویشتن بردرید و مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغی پدر خسته گشت و بیمرد بیزد چنگ و بدرید پیراهنش درخشان شد آن ولی زیبا تنش برآورد بانگ و غره و خورش زمان تا زمان ز همه رفت جوش مرا زلفی چون تاب داده کمند به انگوش پیچید و از گون بکند روان گشته از روی جوی خون زمان تا زمان اندر آمد نگون همه خاکی تیره به سر برفکند به دندان زی بازوی خود گوش کند به سر برفکند آتش و برفروخت همه موی مشکین بر آتش بسوخت. صحنه رمزی گردآفرید و سهراب. سالار شما کیست و پهلوان کدام است براید با من در نبرد شود. زی جنگاوران لشکری سرفراز مر را نیامد کسی پیش باز چو سهراب شیرافژن را بدید بخندید و لب را به دندان گزید نگه کرد سهراب آمد شننگ برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ بزد نیزه او به دو نیم کرد نشست از بر زین و برخاست گرد چو آمد خورشان به تنگ اندرش بجنباند و برداشت خود از سرش رها شد ز بندی زیره می او درفشان چو خورشید شد روی او مگر در ملک ایران نماند پهلوان که تو ماه روی آمدی بر نبرد از من رهایی مجوی چرا تو جنگجوی ای ماه روی ای دلیر میانی دلیران و کردار شیر دو لشکر نظاره بر این جنگ ما بدین گرز و شمشیر و آهنگ ما کنون من کشاده چنین روی و موی سپاه از تو گردد پر از گفتگوی که با دختر او به دشتی نبرد بدین سان به ابر اندر آورد گرد نباید که چندین تیرک آفرد کز این رزم بر خویش ننگ آفرد نهانی بسازم بهتر بود خیرت داشتن کاری مهتر بود کنون لشکر و دیش به فرمانی توست نباید بدین آشتی جنگ جست دیج و گنج و دیجبان سراسر تو راست چو آیی چنان کرد مراد و حواست خبردار باش اگر پیمان شکنی همه را زیر و زبر می سازم که ترکان زی ایران نیابند جفت همانا که تو خود زی ترکان نهی و جز بافرینی بزرگان نهی شاهنشاه و رستم بجنبد زی پای شما به تهمتن ندارید پای نماند یکی زنده لشکره ندانم چی آید زی بد بر سرت ای پهلوان